I pozdrav svima ljudi, danas opet idemo napolje kao što sam obećala. Dakle, danas ćemo pokazivati market. Pokazat ću, dakle, planirala sam danas da ostavim sobu. Otprilike zato je moja baka imala dosta previše da kuva. Zato jer sam očekivala da će ovako da neću ići ovuda. Ali mi nekako nije danas nešto išlo, tako da hajde mi da snijemo lepo današnji istražimo, mislim da istražimo, nego da današnji dan snimimo market. I otprilike to je to. Juče sam više pokazivala kako se izgleda, ali danas ćemo sve to da radimo. Otprilike, ako ste me razumeli. I to je to otprilike što ćemo da radimo. Jednostavno ćemo da više obraćamo pažnju na detalje, a juče smo više onako obraćivali pažnju na okolinu, znate već tamo otprilike malo sam kameru snužila, evo da bude lepo i pravo. Juče pokazala sam vam kontejnere juče. Vidite pored, sve je lepo. Možete pretpostaviti po tablicama gdje smo. U kom gradu, u pitanju je Pančevo, to sam juče mogla da kažem, Lako bako, ajde. I evo, tu smo za Večarskom posta, a vidio da ostavim dok ne stignemo do raskrsnice. Otprilike, juče sam vidjela da može da se vidi na suncu kada snimam, doduše ne znam da li koliko se vidi na suncu sam, ne znam. Pokušavam da uhvatim sve, dakle danas menjamo mišljenje i danas nećemo uopšte iti na ono tamo igralište kao što sam mislila. Zbog bake ona ne može, tako da ćemo danas pokazivati market i ići ovdje putem, dakle levo desna loptina, dakle sam samo ne idu kola. Ukoliko ne znate o čemu se radi i ukoliko niste upoznati, predlažem da pogledate prvi video, znači sa vama napolju. Dakle, odmah je ispod ovoga videa i naravno pretplaćite se na moj Ninić Mačev kanal, lajkujete ga i komentarišite i to je sve u prilike. Idemo u market. Dakle, market je ovamo. Evo ga ovo, dakle, a ukoliko nekoga mrzi sad da ide na onaj prvi video, ne mora da ide. Kaže da nema para za market, pa da, nismo ni planirali ništa da kupujemo. Planirali smo samo da pokažemo market zbog YouTube-a i zbog vas. Otprilike, eto to je to, sad ćemo ući u onaj naš market. Uglavnom kroz ova vrata, znači tu ulazimo, onoga koga mrzi, sad sam prekinula rečenicu, onoga koga mrzi da ulazi sada, onaj prvi video i bla bla, ne mora, nikoga ne teruje. Ali bilo bi lepo i zahvalno bi bila sam. Okej. Ajmo ću snimati. Dakle, tajno moram da snimam. Idemo. Dobar dan. Za korpu. Idemo. Kad vidite market, ne bi smjela da snijem baš, ali snijem tajno. Evo ovako sve to izgleda. Evo ovdje. Ribice. Aha, ovdje ima lopte. Ovdje nema baš prodavača, mušterija, tako da... Vidite ovdje klompe. Vidite što ovdje sve ima. Zanimljivo. Ovdje mogu da kupujem sve skečoveče za školu. A malo su mi previše za bebe.
Ne bi ja tako se stizao u školu. Vidiš što ovdje ima garderobice. Baš mi se bati ova majica. A dobro, nikad. Evo mi se opraviti to ovo. Ja ovaj čas. Mačija hrana. Tort. Gledaj kako su velike i dobre. Da. 9 dinara torte. Da. Ja. Da, jesu jeftine. Evo mesara. Ovdje znate šta svaki radi toga ima. Karnex. Mlijeko imate, znači sve. Mini WC papir i sad već imamo. I vodu imamo. I laško. Znači ovo je jako rizično, imam 8 godina. Sokovi. Imamo Coca-Cola, svašta nešto. Fante, volim Fantu. Ovo ne volim. Vidite vino, ako se ljubite. Ćemo da idemo? Ćemo da idemo, evo šampon. Mislila sam da ćemo nešto kupiti, ali nismo imali para, dobro je. Nešto nema veze. Idemo, ajde. Nema veze ovako, nema para. Zađi. Namjerno smo morali da kažemo način izlazu. Želeli smo nešto da kupimo jer bi ispali glupi, znate, da snimamo u radnji. Okej, sakriveno je sve to. Neka mušterija neće. Ogle radnja. Ogle kućak. Okej, idemo onak. Okej, sada mi bukvalno idemo. Vidite kafić, evo ovdje možete ga vidjeti po vidjeti YouTube-a. Danas neću snimati kafiću, ali otprilike to, dakle, bako. Ja sam za park. Evo vidi, tu je iza ugla. Znači, toliko je blizu, gledaj ovo. Mama najde i ona će da žuri, on treba da jede i da se spremi za jede. Ajde da idemo samo malo tu. Ne mogu da idem, jedva idem, a trebam da stignem kući. Ajde. Ali šta sada? Gde sad idemo? Eto, polako po Ladovini i mama će u 5:30 da dođe. Ajde. To je to. Idemo, vraćamo se, možda jučer nisam baš da snimila tamo okolinu kod zgrade i bila šta znam. Možemo to da snimamo, znači baka ne može, znači nećemo ići. Okej, ajde, znači idit ćemo sad za ovom stranom i znate koja je naša zgrada, to je ova. Jučer sam primetila da sam dosta ovako, dosta video gledao ovako polje, ali danas se trudim da tako ne bude i klimalo se sve i dakle... Gle ovo, vatav! Bože, ovo otrov krv, šta je to bilo? Vidjeli ste jasno glasno neku bočicu sa crvenim unutra. Dobro, ajde, nije sad to najvažnije, ali... Šta bi to moglo biti? Mogu da hodam. Dobro, ajde, nema veze. Okej, dakle, nisam imala ovaj ovdje dželka. Vrlo je on simpatičan, dakle, ovdje izađem i sve ćemo mi objasniti. Ima dosta mačaka, eto, to mogu da vam kažem. Idi ovamo, najdi put. Priznajem, danas smo dosta drugačiji video napolju smislili. Dakle, ne znam kako. Ne znam ni kako bi ljudi nazvali ovaj video. Ne znam, možda bi nazvala...
današnji napad, evo ga što slika kuca, pazite ga što, vidite ga, ne možete ga ne vidite uopšte. Dakle, juče sam rekla da ja ne snimam uopšte ovo na kameri, snimam na telefonu, a tu da budemo, dakle ovdje će baka. Baka će tu da bude, tako tu. A mi idemo da istražujemo malo, da vam otkrijem kako se ovdje izgleda. Ona mala šljetka kucala. Ne znam zašto laje, možda neki problem. Dobro, evo, pogledajte, vidite se da je lijepa trava, da se lijepa sve. Mislila sam nešto će biti dobro u videu, vjerojatno će se svijetim. Tako to je, sada ću da uhvatim. Jer se osjećate kao buba. Jedan što ovako mjesto, ja ću odgledati ovaj video da vidim da li je dobar. Zapravo smo u ovoj travi. Ko bi rekao da je bubama, na primjer, ovaj ovdje list, vidite taj tu list, tim je drvo zapravo, a ovo nema, a pravo drvo za nas ljude, nemaju pojma šta je. Dakle, nemaju kao nešto valjda da se sede, ne znam, vjerovatno je to pre nešto čutko, ne više znam. Zanima, kakva je ono bočica za krvlju, ja ste je vidjeli. Dobro, napišite mi u komentarima, ako budu mogućini, želim da znam da li ste neka sreli tu bočicu i da li vam je profesionalac neki čovjek koji se razumije takve otrove i tako nešto. Da li vam je objasnio šta te bočice znači, dakle, napišite mi to u komentarima, da li je to otrov, da li je to boja, neko mi ispalilo. Znači, bukvalno krv, nisam sigurna, znači nikad u životu nisam načela na tako nešto, ali malo mi čudno da se to tako neko tek desilo. Dakle, ajde sada da se švrtkam ovde. Dakle, vidite da se švrtkam, nemam pojma nešto radim, šetam, pokazujem okolinu kako izgleda ovde sve. Dakle, vidite, jako si je sunce. Onako, sad trebam da idem u, ne znam, znate Bushido, ali ja tu idem na rošulu, učim da vozim rošule. Dakle, Bushido Kids, ja sam Kids, znate, ja sam Kids, ali dobro. A idem, kao onako, dok ne pišite mi to u komentarima, ako znate što učim, šta znate? Gledajte ovo. Ja stojim bukvalno u nekom čovoku ispred prozora, dakle, bako, pa sedi tu tako dole, ajde, slobodno. Ma ne dole, ali sedi na takav čunj. Ova? Ne znam. To tako. Imam ovdje. Baš sam ovdje nisam pokazala što sam išla ka tamo. To ste već vidjeli. Dakle, možete vidjeti ovdje, dakle, da li, ja ću sad da prekinem polako video. Mislim da je to se ljudi došlo da je malo dosadno, dakle, znači se video, ajde samo da vidimo kako bi mogli da nazovemo ovaj dobar video, dakle, hajde da ga nazovemo, pokazujem, ne znam, ajde da ga nazovemo pokazivanje moje radnje, može. Video će se zvati pokazivanje moje lepe radnje, ne lepe, samo pokazivanje moje radnje, gdje ja obavljam kupovinu i tako će se nazvati, dakle, pokazivanje moje radnje u kojoj obavljam kupovinu. Naravno, prikazivanje moje radnje gdje ja obavljam
kupovinu. Dakle, želim vam pozdrav, lep dan i želim da budete dobri, tako da ćao. Molim vas, čekajte. Želim dole da ostavite jedan veliki like i dole jedan veliki subscribe i da napišete komentare dole kakav vam je video danas. Tako da, ćao.